Halo semuanya, hari ini kita geleng apa lagi ya? Teman-teman ada ide tidak? Kalau ada, coba tulis di kolom komentar ya. Ditunggu loh. Sementara kita cari mobil lagi aja yuk. Ayo, 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 ayo. Gaskeun. Wadidaw, ada truk molen kuning besar teman-teman. Wow, seru nih. Kita geleng yuk. Ayo, kita gas. Wadidaw, ada apa itu, Jen? Siapa itu? Wow, Wow, serem sekali. ayo kita geleng yuk guys. Ayo. Ah, gepeng deh. Waduh, itu lihat, ada apa itu? Gak tahu. Itu bus iter, Jen. Serem ya. Wow, ayo kita geleng. Ayo. Ah, gepeng deh. Wadidaw, besar banget, Jen. Wah, apa itu? Ayo cepetan geleng. Iya, banyak giginya tuh. Iya, serem. Ayo kita geleng, guys. Ayo. Ah, gepeng deh. Waduh, itu ada cocok Charles lagi, guys. Wow, serem banget ya. Ayo kita geleng yuk. Ayo. Ah, gepeng deh. Oke teman-teman, lanjut besok ya. Bensinnya habis nih. Kita isi dulu. Oh iya, jangan lupa subscribe channel Bang Ondel ya teman-teman. Yuhu.